Assalamu alaikum musidɓe wonɓe men e darugol mi salminimo kala mon e inde mon e yettode mon. Hande ɓe mari émission pas comme les autres émissions. Donc on a des invités, on a Tanti Binette ici, Beauté Plus et mawɓe e jomum on donc ɓe ari fi concert Tanti Binette ton ɗo andi fi concert maɓɓe on le 22 février ɗo koni hande ɗo kon Dakar. Donc ɓe ari fi ɗum ɗon. Avant de partir trop loin, mi jonna be hala kam be yuro. Donc Tanti Binette, on jarama do ngi jam. On jarama jamati bi ni do ben fo mi landi ke si hino jam Binette Diallo ko njum flawa voilà dan andi den jonidirno rendez-vous si Allah on jabi le 22 février harayde Dakar do de wonno non ahadi ko kongol ne lado harayno du'a hunnede men hewti menen e tekke amen e dolle amen men hewti. Ok, alors, donc on va faire tour de rôle et faites une beauté. Il y aura un téléspectateur présenteur. Non, présentateur, il faut l'endre. Assalamu alaikum mimina Dakar. Yimɓe kala wonɗo Dakar haray Beauté Plus no hiwrimo salminimo dole aray men iwi ka amen men ari ka amen aray artiste jo no wawi wonde warali e nokkure me haraka ka makko parce que golle makko ɗe watta bruit donc aray meɗen ari tigi on hollugol Douta Seck ko honno kadi événement hebbinirte ko honno kadi Guinée en ardata waɗa événement Douta Seck si Allahu lan on jaɓi haray famɓe am ɓen fo e famɓe menen arɓe ɓen fo artiste ɓe ɓen acteur ɓe ɓen fo tigi on haray meɗen invité ɓe le 22 ɓe yaha lawɓe ƴetta place ji ɗin parce que ñeñande piiji bus haray hino ɗon. Ok, inchallah. Donc on a ni ko fo ɗon e habba lemmiro e babe mum donc assalamu alaikum jama julɓe haray min hewri ko min landi kesi ɗon e jam menen meɗen e jam haray ko sati kon no laati min hewtiɗo haray meɗen landi on ballal meɗen habbi on nde ñande ka concert Binette le 22 février donc min habbi on ɗum ko Douta Seck haray meɗen addori ko weltinta on haray ko non woniri e min gana ɗuɗɗidde haala sina min woni on tum assalamu aleykum wonode islam onon wonɓe men darde e wonɓe darde tanti amen Binette ɗo famɓe amen e famɓe Beauté Plus fo hewrama no habba Douta Seck le 22 février waɗen ko andiraɗen ko vraiment wirtike fota hendegol onon ɗo fo e plateau. C'est un plaisir pour moi, merci beaucoup et donc on va aller. Tanti Binette? Non. Ko sadi mom ko coli Dakar men tolni on. Merci. Donc ko nous maran don fambe mom ben parce que on wadi dédicace Conakry, on wadi ton album le 30 novembre passé. Donc on décidi que d'artugol Dakar. Avant tout d'abord haray mi torike wonɓe darde ɗo ɓen fo iɗen andi ɗe marno ɗo dijejo kelɗuɗo dijejo wakkiliɗo wonnoɗo combattant culture on woni DJ Diawo Allah ƴettitimo o wontiri yesoji meɗen haray mi torike ɓeygure makko e ɓeygureji maɓɓe e kala andidirnoɗo e makko yafagol mo yarlomo hande sa nani Binette Diallo e tawa ko Dakar simi innama Binette han kam inna Dakar kam inna Binette lawa inde ko Dakar ɗo ɗon andi ko si fuɗɗi si wilita donc min ko Dakar e surnomi lan Binette Diallo e DJ Diawo noon hino tawa e ɗum e kala DJ jo wonɗo e nder Dakar garay la weltaniɓe e Binette Diallo si ari Dakar harayno ko wiyete ko lingi ittanoma ka ndiyam ngi faadi nanama ha faadi fak ngi ƴettama kadi ngi wukkitama ka ndiyam ɗon on taw ngi wawata ko ma taw ngi fiɗɗo aller retour donc Binette e Dakar koko wowi andi pullo Fouta noon ni yawka yawnoɗa welno donc haray mi ari kadi hiɓe andi noon ko hombo woni Binette e cette fois ci noon nano mi wowno ardugol noon mi arde e ngal ɗo par ce que komi arayno kon fof ko concert simple mi arayno waɗugol soit concert ñande julde ou bimbi julde si faɗin ɗum piiji mais yoɓe andu ngal ɗo ko waɗugol dédicace e woni ko addilan ko dédicace wona waɗegol Dakar e ngal ɗon harayno lang inviti famɓe ɓen fof artiste ɓe ɓen série ji ɗin commerçant e communauté Guinée au Sénégal fopp lang inviti déjà o yi seede mi haari ko luttude par ce que ɗon andi wowi ko min tun arata joɗo ka plateau ɗo c'est parce que hara ko concert simple woni lang addugol cette fois ci ya Beauté e Djium Pita e baben amin donc haray ɗon andi piiji ɗi na lo'uɗi e na lo'ayɗi kadi donc ɗum ɗo tun si jama yi ɗum ɗo ɓe anda e ngal ɗo
wi ko gonga binet ko dédication mari waɗugol ɗo par ce que mi waɗi dédication Conakry le 30 novembre e fof hi ko feƴƴi kon mais la anduno buyno fala yaade Dakar e iwde Dakar yaha Conakry participa tawata feereji ɗin feppali par ce que hino woɗɗodiri mi wawata felde fof et non seulement noon ko ɗo mi fuɗɗi musique on tawi no farlila e mi ar kadi mi waɗa e deuxiéme partie on Dakar ɗo fiɓe wawano yahude Conakry ɓen kamɓe kadi yoɓe heɓu welo ngon yoɓe andu nafa kunjiwum ɓe yangoduno ɗo ƴawride joldide moɓe darayno ado wawde donc min e Dakar ko ado yimɓe heɓade ado inde heɓade ado dardia heɓade donc haray simi ariti kadi haray ko ngal ɗon teddugal mi artirani Dakar vraiment on jarama ok mi falti andugo par ce que on woli ɗo fi Dj Diawo yalla hirno mi ha fo falti andugo ko relation honɗum marno ɗo wono Dj Diawo Dj Diawo ko neɗɗo moƴƴo himo tawa e ko adilan nangude jungo ɓannitalam e soutenala e côté musique on e hila manditi premier morceau mo mi waɗi on ko kanko Diawo wallilam mi compose mo kanko jonnilan inde waccaɓe ɓen fof par ce que ari goto mi anda donc o jonnilan o windi fof o jonnilan onne mi yaw mi kato mi wawa maintenugol ɗum ɗon mi ari mi wakkili o naɓilan ka studio ɗum woni kaka Charles mum mi yeehi mi golli déjà son on hay voix makko kanko Dj Diawo no nder toon haray hande si mi ari Dakar ɗo sang e tawgol mo ɗo tawata o wawi hotande e taguɗo mo haray no wondanilan e yurmede toragol jama on taw yaafu yesi mi feƴƴa ɗon ke joni min faji kadi andugol no exemple e concert o ni on prépari ke o ngari donc onno yimɓe ɓen sodirta tikeji ɗin kono maran ɗon jama on ton par ce que on fof on ari ɗo mbiɗa on pandugo kono maran ɗon ɓe moƴƴa bon min déjà taw haray ɓay hunduko wowlay tum ɓay ko ma wowla kono min si innama binette Dakar haray jamanu andi ko marani ɓe jamanu andi miɗo wawi ƴawde e chaine e 23h mi himana ɓe ha 4h donc si ɓe falala wawi ƴawde e 20h mi himana ɓe ha 4h hara kadi koko welataɓe e ko weltintaɓe ɓe nanata haray jaramilan commenta hoore an déjà ɓe yi ko feƴƴi e Conakry kolla andi étonna e par ce que ɓe andi ko mi woni hombo e min fuɗɗodu min neɓiɗi haray gambino mapinan mima Bissau ma noggo kono Dakar ɗo ɓeɗo no andi komi hombo par ce que ko golle laaɓuɗe wondilan e maɓɓe haray min ari ɗon andi nan sama kala wondi men kamɓe tigui si ɓe yi ɓe jiɓotako kono mi addani ɓe si ɓe yi boote ɓe jumpita ɓe yi baabe makko iɓe andi way binete ngal ɗo kadi o ardi kadi e méthode goɗɗo go kadi o ɓeyditi e ko wowi kon haray noon ɗum ɗon iɓe foti andude ɓurta e ngal ɗo kadi par ce que mi ɓeydi goɗɗum e ko wowi kon d'accord pas de souci donc tikeji ɗi nogo o laari ko onno diko jelo o fait tikeji ɗin hiɗa andi ɓay golle ɗen ko stratégie wona yarede no mari procédure haray côté tikeji ɗin e équipe wonɓe gaɓen fof ɓe waɗi ɗum ɗon e en place côté tikeji ɗin e sécurité e sono fop muɗum ɓe gayni organise de ɗum ɗon non seulement ɗum ɗon ko kamɓe charge mais min on franchement kami hikkori ɗon min on la rasiri ɓe comme no ɓe yakadi rasiride ɓe no lié on e tikeji ɗin e sécurité on haray ɓe andu zéro faute yoɓe ar ok lala joni noon e ko Dakar ɗo fuɗɗor ɗon ko ɗo woni source on maintenant ko fiyonno yahan ɗo waɗa noon premier dédicace mo gon Guinée fiyonno mo fuɗɗorade waɗugol mo Dakar ɗo ɓe wi ko normalement si tawno ko Dakar ga mi wonno han hewti ɗo par ce que no wodi artiste ɓe wonɓe Guinée hara premier album maɓɓe on ko Dakar ga ɓe waɗi ɗum andi ko nokkure e ɓurata jogade neɗɗo kono noon haray neɗɗon kañum kadi ko kañum ɓurata jogade e nokkure ɗa andi min mi yangode e Dakar hande ni min milan joguiti Dakar ko min kadi lan sa yi hande Dakar no jogui lan ko min joguiti Dakar e sina ɗum mi neeɓi lagine souvent ko par événement tun addata langa mais tawi il fallait mi ado wadde premier dédication lagine Conakry par ce que ko tommi base ni ko ɗum ɗon noon waɗi ɓay feƴƴi mi yaali fof elan andi fof no falano yaade no yiiɗi yahude e fiitami tampimɓe yo ɓernde maɓɓe hen to ɓe welto ko ɗum waɗi min artiri deuxiéme partie on Dakar ga kadi si Allah jaaɓi vraiment on weltanama fotara wona seeɗa donc min joni tawi ɗuma haala kam ɓeɗo e Babel ley miro e ley miro au fait vous kon comédien ɓe quoi ko comédien watton joni noon ko fiyonno jokkanɗon onon artiste ɓe fiyonno ardan ɗon e artiste joni landal moƴƴol andi comédien e artiste taw ɗum fof ko hunde wotere ɗon ko minen wawata golludugol si artiste ɓe heeɓi haaju men daranaki ɓe minen kadi si min heeɓi haaju ɓe darantako min ko be mi hormodira jaja men ɗo mi hollodira kala ko haaju makko woni e
ɗum ɗo darano mo feƴƴa minen kadi si haajo no yani ko goto ko hunde wotere woni comédien e artiste hay fof sala ko sembe ɗum ɗon ko nene goto baba goto si woni heeɓi hande min dara karami waɗani ko kelɗi ko sabu ɗum addi min e pewgol kadi famɓe aɓe wonɓe ɓe Dakar ga ɓe mbiɗa ñandara woɓɓe kadi minen faala hayde faala ɗumen hunde fof ɗo ga fof fitte ndengande waɗen fija jala mais fiwnu noon choisi su ɗon arugol cette fois ci ɗo ɓay ɗowtugol artiste han noon on organise on événement mon on aro par ce que sikki ɗum ko première fois mon argol Dakar ɗo fi événement fiyon noon aran ɗon ɗo première fois ɗowtugol goɗɗo na événement mon noon tigi ɗo ko addi min ɗo koko manni ko ɓeytugol dewde amen addi min weltima kadi famɓe men waddinoɓe min gaaɓe ok pas de souci donc Bocce je vais revenir parce que en déjà tu es blog je sais pas tu es blogueur tu es comédien faut da jokki quoi donc ari Dakar c'est pas parce que donc première fois ma on argol Dakar ni donc mi falte andugo ngari kon non genre qu'est-ce qui te motive quoi kon motive mind cette fois-ci ara dowta tanti binek et choisi sur la carte tanti binek ta retard goddo ok kaduna do piji ɗin fuu ko sabu yarete ɓene ko sabu ñaami sabunde ko sabu sista binet addila me hari ko mami araga sabu piyo gotum ko fi mo hiɗima haray o wawima quoi a wata hiɗude hoorema hande lawama enude 60% famɓe am ɓen ko Dakar jooɗi donc hari ko rêve an go mi réalise quoi waɗugol carrière an on fou tawata mi arali Dakar ça so deuxièmement en ni ɗo andas ko mi acteur jo siko mi blogueur jo hay min mi anda en fait min ko 12 métier 13 malheureux quoi en fait kala manti ko mi andi mi wawai naɓirde ɗimmo a yeeso ko ɗum ɗo woni golle an ɗen quoi la wawno joɗade lagine mi communique o événement o waɗa réussite ara mi déplaçaki ka nder chambre sifano mi waɗiri noon sista binet ko seede concert makko Belvédère mi yahali kono mi wanno miye an on quoi ko fiya ɗum déplace lan en ɓeɗo ko minen woni gollidude ça c'est deuxièmement oɗo ko jajirawo an donc mi arali ɗo en tant que artiste ma acteur invité ko mi ardi ɗo ko en tant que giggol en tant que famille quoi en fait mi ardal ɗo fi mbuuɗi mi ardal ɗo fi ɗaɓɓugol mbuuɗi mi ardal ɗo fi fus ko mi ardi ɗo ko disons ko en tant que famille e yiɗugol famɓe mum ɓen e yiɗugol himɓe Dakar parce que mo hiɗima hara wawima koko mi haalanma ko min la rêve no argol e nde nokkure ɗo kadi nde mi iwa ɗo noon so Allah jaɓi haray wodi kadi ko Dakar fillo parce que no wodi ga artiste ɓe nouvelle génération bustaw min combat an on ko ɓen noon hara ɓe ronki heɓugol ko wallitoɓe anti ko wonɗa ɗo ko aduwa ɗo wallede donc walleteɓe no heewi ɗo e ngal ɗo e wallidira so Allah jaɓi vraiment ok Leymiro mi salminama kan kadi par ce que an taw déjà a watti ha moƴƴi taw vraiment fiwnugan ɗumaji comédie ko watta ko vidéo ji ma ɗi fof ko sappuɗo ɗe tuɗa genre c'est pas pourquoi wattata ko conci gon ton comme bon naafi mi ala haray conci go watteteɗi mais kami fuɗɗino min mi ɓay mi andaka yomi watto concum gotum ɗon si wattike kum mi wattike kum yimɓeɓe remarkay la ɓayɗande yimɓeɓe remarkay ha kono wasata wadde piiwu gotum ñande o ñande ɗon ɓe heɓay koɓe wola ha ɓe watta manditade on ti ko sabu ɗum wonda watto joni noon ɓay yimɓeɓe wowtidi languete ni o tawalan ami change go ɓay lannaali donc tuma lanni o si change e si tuma lanni o mi sooday kadi goɗɗum vraiment e kadi no vidéo ji ma ɗin y a trop d'inspiration si on digna daari vidéo ma on taw haalaji gono ton vraiment a mijoto ha ronka andugo comment kono ɗowti tire ça quoi kon ton ɗa ittugol ɗi inspiration jo e ɗandi goɗɗo si waɗi goɗɗum golle mum o waway few kono sa jogori goɗɗum keɗa jogakiɗa a wawata ɗum noon ko Allah tum addata ka hoore an tundururun tururu hawma tururu quand tu la tururun tururun d'où ça vient quand non gonga ɓe Allah tum waɗi
awata halugol ko on to source on tigiti ɗon on mi fuɗɗike zuugol tum no ngari ka hoore mi jokki ɗon e baabe ngan kadi mo mi wondi on wallitike la mo wallitade lan kadi vraiment relation ma ngi baabe ma vous avez quel genre ko relation ngon no mar ɗon on ndi ɗo gollidoɓe tu kono andidiri ɗon ha tawɗon woni ɗo en sugondir golli ɗon parce que min ko min e jaajirawo makko weltuno ɓayno on say tawi mi waɗa économie tiiɗa e mum on hollidiri lan e makko kay kanko kadi oɗo waɗay woni dara miñirawan no waɗa daari so wawa e golludude ko noon min andidiri joni noon golle ɗen haw ngala probléme ji goo ton entre mum probléme fus ala sina ko mi tampintaɓe ko ok joni e garta ko baabe mum parce que on tampiniɓe baabe maɓɓe ko honno antawo déjà cen hakkede mi anda to si kasimɓe ɓen fof no andi on endeteɗa par ce que min déjà mi anda ɗon koko inde ɗon koko début mi ɗono ma landagol ɗum ɗo ɓayno mi yejjiti mbalandugo inde ma nden tigui tigui ha baabe inde annen ko juste baabe mi wiyete donc nanonga baabe m fof no fo immortalan baba par ce que no filmide komi baba maɓɓe mais à travers aɗa ko natalan kon baba ɓayra on tigi anda inde an min kon kadi noddere baba c'est simple ok joni noon ko lemiro soñdiay mako alama soñjude moƴƴo par ce que inni kanko tigi o reconnaisiɗo ɓe piyete e piwala wonde ma miɗo hakkilani ɗum ɗo ɓay ko dowaɗere noon ko golla ɗen ɗo ko ɗum ɗo suɓɓi si tawi min si yetti sooda e misa si wikitoke ɗon vraiment merci beaucoup Tanti Binette e garta e Tanti Binette e haala noon me genre ko en fait on woli ko prépare ɗon konko noon habborɗon Dakar ko noon en fait maran ɗon ɓe mais bon falte kadi yon haalam men comment en fait qu'est-ce que vous avez préparé réellement pourquoi woni ɗon onon ko Dakar ɗo ton artoton parce que miɗa andi ko ɗo woni sourçon ɓay woni ɗo woni sourçon ko ɗo waɗi ha arɗon mais réel qu'est-ce qui vous motive réellement parce que ko musique ji mon kadi mi yey ɗo yima genre ɓe maali ɓen nandi maali no heewi tew Dakar ɗo gon ɓe maali ko ɗum waɗi si ɗo artan ɗon ko ɓay maɓɓe maali ɓe no heewi Dakar ɗo ko ɗoɗa si arɗon Dakar ɗo kadi ka genre par ce que nanɗo ginni ko ɓay ko source mais mbiɗa andi ko saabu ɓe maali ɓen addi on gon noon non Binette si arti Dakar haray ko sabu famɓe makko ɓen haray noon na maali tum woni famɓe an déjà maali heɓi ko ɓuri mettude heɓude kon tawde ko kamɓe jiidilan ko kamɓe jeeylan e si wiyama Binette ma wiya Binette Diallo maali déjà maali gañike donc kono na sabu maali tum adila mais wi la welti ko tay ko lan andi maali no ga mais lan andi la mari ga fambe buy be pitano ga be dalaba be telimile be kundara be labe be mamu be kindia donc lagine no heewi Dakar donc haray non ko culture on woni wadugol normalement si feere no wodi kala ka guinéen be no mburi haray lan hani yagol mi fijana be parce que haray na fow wawata heɓude feere ɓadagol lam mais fof no heɓude feere heɗagol lam par ce que komi watta komi waɗana e paykoye mi waɗana e mawɓe donc lan andi fof hino heɗade lan haray noon e siko sago an on wonayno kala ka guinéenɓe ɓe nombre tawata ɗo hiɓe ɗo no hanani la yawgol tawayaɓe ɗon weltano e par ce que lan andi e c'est que succès an on i waali e ɓaawo page ji maɓɓe ɗin e passe ji maɓɓe ɗin e visage ji maɓɓe ɗin avant tout d'abord mi yiltitoto ɓaawo mi weltanoɓe tato ɓe wonɗe yiide ka plateau ɗo woni Djium Pita e baabe mum e Beauté Plus parce que wano surtout wano Beauté ko wonɗo wadde combat ji amen wonɗi dur combat ji wonɗi dur himo wakkili himo pirande men jemma e ñalorma ko ɗo yiyata meɗen waaloɗa no weta bimi men ta kanko Beauté o waalu waɗande men combat a faami ka donc ɗum ɗon hino hitti on tigui hino weli on tigui parce que ɗa andi giggol ko Allah waɗata a faami ka donc la weltaniɓe et aussi kadi Binette Diallo haray e milan habbi lagine fof tellement que lan habbi lagine fof ɗo ko woni kon Sénégal ɗo déjà lan habbori hay sénégalais ɓe parce que lan andi no wodi fulɓe goo hodda ɓe sénégalais ɓe woɓɓe goo si ɓen inni yahay engouement o waɗi déjà sénégalais ɓe kañum kadi inna yahay par ce que no wodi sénégalais ɓe nana ɓe pularga e kadi Binette wona ɓe fulɓe ɓentu woni e yimangol a wona ittino sikka e maali tum haray noon lan hiwri communauté Guinée au Sénégal on fopp mi innima nane séréji ɗin commerçant ɓe ɓen association ji ɗin le parrain marin fopp lan hiwri hay goto mi accali haray Binette Diallo ari
ko fi maɓɓe addilam min ɓe woni yiwde ɗo. Ok, Jum Fulawa e album mum feƴƴuɗo on e ko Jum Fulawa innuɗon mo fiyon noon tawɗon inde ɗen fof ala ko ɗetton sinal Jum Fulawa e pourtant le koko saare won ɗon. Mais oui kaka saare mi woni kono ko Fulawa on jogitilam min ka saare komi ardata ɗon hari miɗo jogii duuɓi towɗi siko saare nden ne aynolam fiyo mi feew berko komi feewi ɗo miɗo wawma wiide mi fewatano ha mi maya par ce que si goɗɗo heeɓi duuɓi nogayi e ko fawi o feewali o wawata feewugol hay si o feeway haray satti faami ka donc haray noon hande si mi ne'ama nedi ndin ka Fulawa mi jibinama to mi janɗi toon mi ardi duuɓi towɗi ka saare mi wawi heɓude to place mi wawi heɓude to werde mi wawi fuɗɗade golle mi heɓa récité mum haray lan no hanani lan kam mi korna Fulawa par ce que min haray ko intérêt Fulawa mi ɓuuri andugol. Ok, c'est pas grave. Et kadi ko clip mon mi yi clip mon go ɗo so ndaari artiste ɓe busti ɓe yimude ɗo ko goto yetta no ɗetta en fait moji mum waɗa e clip par ce que aɗa ɓurɓe ɓelle toon no jomba mais onon clip mon go mi ndaari ɗo e ko modi mo ɗefɗon waɗ ɗon comme acteur principal tawi woni kon waɗ ɗettan ɗon ɓen falaka woni ɗettugol ko ɓayɗon jomba fi tegdugal ngal ka non na fi mi falaka ƴettugol goɗɗo go par ce que mi ƴettino woɓɓe goo na kadi fi tawata tun hilan jomba waɗirmi ɗum ɗum ko tawtun ko ɗum ɗo welilan e on morceau ɗon e ko ɗon kadi mi wawata waɗugol e on place ɗon mi wawatamo waɗugol kanko modi an morceau mo mi waɗi on o heɓa valeur à 100% no mi faalirano sina ɗum mi waɗi musique ji goɗɗi goo mi yaltini woɓɓe goo e lan waɗi kadi musique ji goɗɗi goo e mi yaltinay kadi woɓɓe goo meɗa andi e jonnumo be e place mum noon mi taw kanko modi am mo mari ko mi woli nder ton kon fof c'est ça. Ok kono fewno nanɗo modi mon no mari ko wolɗon kon nder ton fof ko honno genre famaro moƴƴa est ce que a écouté morceau moƴƴa ha mi écoutimo ayi modi an kadi merci donc no tawi ɓe mari ko wolɗon nder ton kon ko c'est pas grave ça accepte e comédien no ɗuuɗi trop lagine ya les Diallo Piscine e ɓen ɗon fof ɓe ɗuuɗi donc fiyon noon choisi so ɗon ɓeɗota to fi addugol ɓe ko concert ma mais wi piiji ɗin fof ko tuuru a wata waɗude fof andi wigo waɗay fof wadda e fof yahay ka fof ko feetere noon donc haray piiji ɗin ko étape par étape mo be no woodi ka waɗata e no waɗinirte e ka waɗinte donc cette fois ci tawi ko ɓeeɗo tato mi faala yo ɗow tan e ngal ɗo hina tawde ko ɓeeɗo tato tum mi heɓata kono mi yi'u e gite maɓɓe mi andi mi haalaniɓe ɓe settanaylam donc e ngal ɗo ko ɓeeɗo wawi anniyade ɗowtanan donc hilan welti noon e yo Dakar no gandu ɓe heeɓi hoɓɓe goye concert ji buyno woyi wadde ga kono miɗo andi dimanche bimbi haray noppi ɗi no woodi ko nana merci joni no gandane ɓen aka appela goto fo findina yimɓe ɓen par ce que miɗo andi Dakar ɗo ɓe janggogol no ɗuuɗi fewn ɗo giɗo ɓay mi faɗalima wonden tum welay giɗo ɓay tun a faɗalilan koni wonden tum welay heɓuɗo mamali ndaru hiɗa dari ngari hiɗa mari kadi jikku moƴƴoɗa mari ɓe inna yaduna gasata kono min bannita gaɗa ka wiyan hariɗa fada ko an tigi woni yelina enen ɗiɗo on ko ma wonden ko sattiwo ko ma wonden Allah waddiri ko ma wonden accugiɗo yurmodiren. Quelle belle voix. C'est bien, félicitations. Musique du monde, il y a trop d'inspiration aussi. Et pour l'angano, la pousse vraiment. Quand on tire d'inspiration, et pour la, parce que nous avons un mélange, nous avons des français, il faut que nous mais on a constaté que musique du monde, au fait que pour la là, il y a des conseils dedans. Ko ɗum waɗi noon fiwata on pani ko moƴƴa e soñjo ɗon kadi landagol lan souvent ko ɗaɗi mi inno min komi Jum Fulawa ala ka mi andi sinaka Fulawa donc sa landike juɓɓen ka saare konno ɓe janggiri konno ɓe woni wowlirde français direct ɓe yettuma ɓe janggu l'école ne donc min kadi sa landike lan ko honno mi woni wowlirde pular laaɓugal fiwata jaman tampu landagol lan e ko ɗum waɗi mi inni ɓe min de komi Jum Fulawa koɓe neeɓi laydi ka saare o min yoɓe andude komi Jum Fulawa kaka Fulawa mi heɓa ko tommi jandi mi anda nokku e goto sina ɓen ka Fulawa haray ka saare ko relaxion ji an sakkitori ɗin
e gantinga woni ɗi kasare donc simi haali pular laaɓungal no gasa non etona on seeɗa kono son anditi mi wiyon komi jum flawa o waway famgol vraiment men jaɓi merci beaucoup arten ko ley miro saliɓe jombede ɓen hoorema ande non on comprend pas kala mo baabe mayni ko oɗo wona on ɗon fiyon num ɗa sali jombede fiyon num gorko arɗo o wona on ɗon fiyon num comment pourquoi mi fijay to woni oye mi fijay to woni ko fi tuno yimɓe ɓe jalira na e soobe am mi woni est ce que non ɗon haɗa tawange ɓo moodi pour de vrai par ce que andi yimɓe ɓe ɗetta comédie on kene watta soobe heɓo moodi on heɓay tum ko Allah muyamma ko ɗum heɓata fodari ma ndi wopatama vidéo mo gonto on classe ɓe maali ɓen fiyon moƴƴana o min naaɓe maali ɓen tum naaɓe maali ɗum tum dey boyno toon a waddidirañe binet miɗo addori ɗo bagge joni miɗo addori bagge ɓutti wo somi wattimo ɗo hara mi tananike bandal ngam miɗo andi ɓernde baabe ngam uttay ɗon kadi par ce que haray ɓe andi jiwo fokkiti ɓe hetta galle ɗe wote o woyayo nene ko gonɗomo okkitirde noon joni par ce que ɓe gueri fiyoɓe wodi ha e ronki so heɓay mi faala noon ko wonde ha o soɗomi kono ɓaminiri sénégal ɗo ko wonde ɓe seppata ko woto min wotodata noon wotoreto nandano mi accirtamo ga ko won timma min wotodata accemi hokkaɓe baabenga ɗon o wotono ɗo hoorem ɗon guiɗo jama ka ko ɓengangoe noon jonniɓe ɓe jaabo kaɓe guiɗo jama si baaɓe ngoro joma anduɗo secret ji ma ɗin fof jom mbimi a neɓata toɓe télémile nongoy noon vraiment merci beaucoup c'est un plaisir donc onon tato beauté ɗum mi anda siɗo maɗani men fiju ndarum ko waɗanton men ɗo vidéo ni findi noon men de ɓay mene mbeɗen ɗanide min kam men miɗo jangaji ɗano ɗo woddete guete ɗaniyaji donc mi faati maintenant noon somi dirnanayo ɗum ɗo ka ɗon accu ɗum ɓawna dara on tranquille o ronki ka assalamu aleykum babe aleykum salam ɗon andi ko Allah ƴoganta gangu pellet haray tigi tigi ko hewtinimi ka moɗon machallah ɓay Allah waɗi on ari Dakar ɗo concert bine tolle 22 février mi décide min kadi miɗo fokkitumo Kouré Bale kono hari ko mami hewta Dakar ɗo waɗen o concert par ce que miɗo falano yen tentudu haray noon ko on woni fi tentidal men Allah waɗi ko moƴƴi haray ko fi o ɓiɗɗo noon nam joni le miro woɓɓe na jumpita o ɓiɗɗo mon neeɓi ko welinmi kono hari feere nden arani na noon ko boni o welinmi dey hay tigi tigi on tonderororo hakkude ni Allah miɗo falama jombugol baben toon tappande son tappinange haɓay hakke hakke ennama haray miɗo falama jombugol dongal sunna e farilla haray noon ko kisan si tawi himo yiɗi woodi noon kadi komi ɓeyta kono mi anda taw simo hiɗi ɗum hakke min gonde ɓe de labade ɗum fati honno ɗum sokkano fati anon ɓeyɗo hande ɓe wawi bonnode dewne mi jeeji mi hokki kawmi nder ndewa ɗo nani babe gorko ɓoole inna yarowo nder gu babe torto ɗum joni baba no yeeti hakke hakke eyi mewto sala goɗɗo awa haray noon miɗo faala wadde mariage ko koynata hara ko nya wasi ko lanɗo woni jombude lanɗo na jomba ɓoɓa ma jomba banto dey seleli o watte teŋe o mo 10 million o yaha salon réception vendonneur cortège fop kala manti ko faala kon haray ɗum o waɗe o yaka salon men ƴetta salon siko salon ɓurɗo janɗude o ƴetta ɗum mami to ina taw mi barkide ɓamin lannari famodirde min baɓe mi mariage an o sagan ko mi mooro mi waɗa binet mare noon ɗum mi faala baɓen an ko binet maali wonata mare nango mi mooro noon torto mooro ɗo nani andi ka non baben o woli ko sappa min miɗo wawi simo faala haysko 5 million
miɗo wawi mo morirde ko woni min mi yiɗa sagon simi ɓe gon moroto ma ñande mariage an hara ɓe gon ko CV kokonete naturel mais so ala fustokke gara fustokke ala c'est ça wala mi moƴƴano c'est ça min oɗo welilam baabe ngaka sa non mi moroyto juuri arde ko ardude ɓaawo non mi morto baabe hara ɗi ardi ɓaawo hara no waɗɗo maniére gokkoy no ardi ɗo yeeso si waɗi ɗi binet morto gandi binet ko sukkundu makko ɗum tuma morto e baabe waɗon gokkoyɗo baabe ndarelam fi Allah koye ardi ɗon tumbo ɗiya waɗi ɗon ɓaawo ga no labalala e baabe joni wandare ko ardiɗo hande ko mbaɗɓorani ko yarama sorrete ɗum yo nana sagata min weli nan ko jombata mi moro ko juri ardude ɓaawo baabe mi konve kam winda inde makko nden ɗo ka sukundu ɓuri juutude ɗo baabe attiyake mawɓe oɗo ala toon innogo par ce que na oɗo mi yii photo na o kadi moni non sa yomi yana ko sikkuɗa ko min kon bajjo ka baabe ngangoy sa ɗaɓɓitina min ɓuratago e guere mi haalama ɗum a ɓe waɗoɓe salon ji wata morde sina ɗum yimɓe wawi morde nde hoore kene kon no ɓurɗa mami henonala ŋuñure baabe pembot kam waɗi ɓeyda ande ko nderta ko waccano ɗum wiya ko feere ko waɗano ɗo miɗo yiɗi kanuɗo mawɓe acce hakke mi trompike miɗo yiɗi kanuɗo kono noon oɗo aynoy ndaare hoore makko e caɗe woni toon baabe waɗema tan bonnu fi makko joni yeyi non yeesoaɗa bana moodi non juufla ma inno goto suuƴaɗa bana moodi wona sabotere baba nanda agobiya ko ndotore anda sa yo don gol kam tawde da yo sokondo ko no heɓata c'est ça ko gonga wono nde zawru norne welali ma fanka mi tuma na wala no wonde respect awa chano na mobe ko min kadi onon hakkunde ni Allah ndaro heɓi duɗo waɗe so wultike mi lancam mi firtide o gal ngal ɗo kadi boni fes ngal ɗo noon min bonnigal ko sagata on bonnigal baabe ngal boni few kadi yarle ko ɗo mi horata suuma e kamum ɗo ko ɗo mi huntoto baabe debbo ko wonani na ko mayti yimɓe awa joni mawɓe hara hurantolan ɗon Mamadou min mi yehi joni perte ɗum fo perte ɗo fes na yaara min kami respect ɗo ɓeyɗa andi ko sokoɗo min heɓorte kamen ɗo min nolla hi ko makko komi ngalɗini min hari ko mi yaali o moƴƴa baabe min o wela Allah mi fena e to tuwono gorko morotoɗo sa yi o hay fusso gaynako danki ndaaremo ko poɓoni en essaye fi kala mariage ala futti a gayna emo yima fusso gayna baabe ƴetta reedu joni ƴetta reedu andinan oro toto manti tun gorko morotoɗo aynnayi debbo pa debbo mo ala sukulu gorko on heɓata ko dala son ka reedu gorko marɗo sukulu on ko pede joni debbo mo ala sukulu on ko wurdijo wiyete hunde wotiro ma ko yonete ko ɓoro fala ko yonete ko boɗɗum accire ni wallanni ma yahanan de ɗiɗaɗi yeyto ton ɗo voilà merci awa joni min siko ɗum so bon miwole addi dagge de fiançailles wattiɗo le miro min moraki minen mi faaliroɗa min ko baabe inne binetti o jallumiɗo ara ɓe maali ɓe ngala ñiije mami yo jallumiɗo ara taw simi jaɓa joni ɓayɗa andi na binati jon mboma wiyo wonde foto rode ma hirmo nasi hara ñiiƴe ɗen no yaltiti moƴƴara ƴakkirɗe ɗen na woore yiide ɓe maali ɓe no laba kono ñii koye no boni baabe joni c'est bon hay min mi monike mi andi ko ɗum tongu maɗo joni mi addi o hay o bagge tan o yimo ka o yi o ko waɗaɗo commande Dubai ni or plaqué or wonɗo original ni ko ñiiƴe wonɗo woni subude ka mi andi ko joƴƴinimo kam on ɗon ko gasi joni yo wonuɗo andi haade mi jaɓa e bagge mi anda juuɗe makko ɗon no jamɗi ɗum yiɗata ka peɗo Non, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, ça, c'est applaudir. Har jomi darande juuɗe bandanga ayna tappirɗe ko tappirte Fouta sista bine yo non Vraiment, merci beaucoup. D'accord, on y quoi Bianco, no tiɗi vraiment. ala ko on karay no wodi min ko mi signalata na kuppugol ma aray mi woɓɓe no waɗi live sabu am ɓe yi affiche on ɓe waɗi live mi nani acteur ɓe go ma artiste ɓe go no innaɓe hollitaka ɗandi ɗo si organisateur hollitali o min bo ten holliti o si organisateur hollitali o lemirono ɗo e babu mum donc hiɗon andi takko ko pellette waɗo pese e tourno yimowo e blogueur
ɗum fof e journaliste ko famille donc onon ɓe hollitaka ɓen fop haray so daari o vidéo ɗo en tout cas onon yon andu menen men teddiniri on par ce que fof si haajuno e ma a wawata anditude himɓe ɓen fof donc menen men jonni on valeur ɗon haray meɗen ari ka moɗon mais yon are ɗo ton men waɗen concert labaɗo min heɓa Allah heewi ko ɗon onti heɓata ko horira woɓɓe ka suudu ɓari mbiɗon suuma e wowo aɗon seeron ɗo heewi anda heɓa coggu sukkar ga naɓora hangay ɗen tori jiyama o yoɓe aɗa sutenen binitta ɓayɗe gandi kadi nafiyon ɗo timo mais ko jooma ala probléme fof no handi ɗum merci tan boni min danninde mi ana hen hayka gobaɗo mi anayde nawa sappo dañande sa nodduɗon babon piyata bonto ana hen hino wotogajo la gandi rewɓe sénégalais ɓen ɓe loota e mawɗo ɓe ɓoramo wa booba ɓe wujamo nebbankare ɓe yarnamo guile ɓe watto noon bayowo maɓɓe jalbu koy ko hara on perdi babel yarlike on ko laaɓi posso Vraiment. ok non kono yimɓe sanko ana jokkono Vraiment, merci beaucoup. Dakar on yi ko habbi on kon. Son tulti ɗum ɗo min dari min no concert om yata jangol no ɗuuɗi. No hatir ɗo no yaltir ɗo kono vraiment yaye so ɗon tikeji mon ɗi. D'ailleurs rappelez même tikeji ɗin ko jelu wona yeyete ka. Tikeji ɗin no wodi no fuɗɗi 10 000 ari 5 000 ari 3 000. Donc kono ara eɗen tori jama on yoɓe aru law wata ɓe sikku ko concert simple parce que concert simple ko wawa waɗede ga ko fuɗɗama o 0h 1h buyi joɗoto ka suudu ha e 23h tentini tanjiniɓe no ɓatti ɓen cette fois ci taɓe waɗir noon si tawi ɓe faala heɓirde no ɓe lagini ɓen heɓiri noon déjà ɓuri noon par ce que ɗo o yi ɓe wonɓe ɗo fof ɗo gandi ɓeyde kadi ko yimɓe janɗuɓe ni ka culture donc yoɓe aru lawɓe andita hina mintu woni ga e ɓeɗo kadi no woodi ko waɗata no woodi piiji ɗi ɓe ardi donc haray ko ɓe haynoraynoɓe kon fof hiɓe ɓeyditi goɗɗum e ɗum ɗon ardi muɗum donc jama waɗu law ara naata vraiment merci beaucoup e ngala juutinde haala kan parce que ɓe oten bonne énergie maɓɓe on quoi donc on va garder le reste pour le concert vraiment merci beaucoup, je suis très contente et merci à Guido Diama. Merci à Tonton Sekouma, vraiment merci beaucoup. Merci à Lamine Prési, je te remercie vraiment Lamine. Je donne un Oscar. Et merci à Nolaba Couture, Djami Nolaba Couture, merci pour la robe. Et si je pouvais m'arrêter pour que vous voyez la robe, merci beaucoup pour la robe. Et ma mise en beauté par Azimax, vraiment, vraiment merci beaucoup. J'espère que vous samedi, on aura Komar donc encore vraiment mi weltike mo yalla tanti binet mi weltike bu golong émission merci beaucoup et lanare émission men parcours ma be ngartana be dettirebe goto si Allah on fodini woni be haala do ha be wullina wobbe go merci beaucoup, merci beaucoup, c'est plaisir.